Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arti ponta. Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Along Kedo Sub Divisional Museum Saihem Along Nilitum Karbi Anglong News Apherang Kepen Kahumri Kepadupon. Tang telang ponik tha kopi PC bang swa Saihem Along Kibipon ma. Dom Nilimen Birson Rong hang pini nilinang Kahumri labang ladak Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Along Kedo ladak Museum Asaihem Long sin nilinang Humri lo. Pipot ma pulutang te nilinang litum hanapak lang poning tung labang ladak Museum Asaihem Along PPC Hakuko khai Karbi khai pendang lokdak tiwa khai tum lapen dimasa khai tum halabangso haku ko porhut ko pipi selang tum kison se pon mahalabangso hormu ladak museum long kibi pondo lasila so hormu ko pipi hormu sedak doma lapen pre exam hormu ilitum ko pipi sidak thekpon long jimala so buthak nili nale tum hana paklang panji ponje phansi bor ilo lasi non ilitum long ladak labangso museum sa hem long dak kam keklema bang fudo alangli Amin, ilitum arjupon senang, nanglimen. Nanglimen sotrasing teron. Nangli arpu bang ladak kopi lo. Nangli chokidar. Chokidar. Nangli hem kedak tibok terai mat ma. Dak porbot marla. Nangli gari bang ta office bang ver lo ke. Nangli kam lo, teman nangli duty lo ke. Tang tene pinyelang li pendak citong long lo lasi sonak thak ladak ko PPC la bangso museum sa hemlong kibi pon mahala bangso hormo puthak ilitum kachini ponji phan polang li same dolo la se lang li pen kachinia son an ladak pipi ma ajha ke hormo amen pride la sonda do la si hala ajha hormon alang li same kachini ana son nang pathan pon lona ton dai litum lang pon sena lapu bang ke lake garu to macheng lo garu to machang beng amen kir bang kram pola kram pudi kram basically ke lake garu tum si mane garu to ki use lo ya vastu la aso cheng cheng bang ke tang te adun tu tam sunan la bang ke ro achor do la long bang pu achor do bisu ko lo bang long leng pum do la ben la so bang ke khon ke mathari lo la bang ke iltum ta pun jator da pu he ne puson Jesamer la bang kente kupia khai tum si kian la. La bang dimasa tum la. Dimasa tum di. La bang ke dimasa tum pensi kason si pon hormul lo he. Hormul lo. To sondak thaknon bang lapu kapre kadim dolang hapu si tamili tum lang pon thu sina. Mu same dolang lapu lang li penang pathan pon sina pipi hormuma. La bang. La bang hormuta tibicho itat lo man rural lo level ke do seta me hon la tula amuke hek I hormul lo bang la hon ke mathari pulo la tula mo kha amuke hek I lo la bang buru pula so buru bang la level bang tribe bang komantum matum lo maju la bang ke tribes ke Karbi kali di ante dak ke Karbi pusi oh se Karbi tribe ke Karbi pusi tok lo he face container labang sok moran na kepi apo sok tharli I di elalo lapen labang saladeng ko lo amen level wa ne dak lo pasal khat tar bang amen ko puluni ko matum ne la level da we tudar lo ba pray at lo tang te la bang ke labang ke ki ma bang ke MP hong pharla hai seta me non hai pen pilo ke ki ma bang ke seta me ni ba ni tum da pula bang chokre chat lang pu MP hong pharla bang seta me dak department ben si khora da ma si paklem lo hai urbu bang la lo akhai ke ante lage kupia khai tum si ke ahem bang la akhai bang la ke Karbi tum MP hong pharla si Karbi tum ahem lo hedi mon seta me la ke chokre lang pu se ni je tum da do hai ya ta hormu ke no at lo ke no bang ke sono thak lapu bang ke ilitum kadu beta chini lo la ke Karbi khai tum si kai ke sitami aronga jilong pute kian vera hormu lo la bang ke amen ke dak amasami ke tok ang pen paklang pon la bang ke jambuli atham la bang ke Karbi tum pensi kason se pona hormu la la pen non pon sami Karbi khai tum long si la bang ke rimbom lo
nili puthot nang litum phan na paklang ponji hormu do thulang labang ke lapujo labang ke karbiatum pensi ke sonse hormu lompa mate Karbi tum si ke sonse lai di wangse ta mela ke dola mati di dola ke ha hakko hut ke tawar si lele gari chave posata bia baru posita me pangron posita me hal so hut ha hakko po hut le hal so hut ke la dora po tuma phan ke la bas ke char chong se ke poni I mati aprang hakko ke gari batara ve si lele tawar ave po hut ra son po sira me non si ke sonse hormu pe nakla nela puson hakko pe na hormu ke kali ke hakko pen hormu e kali di kali Islam do sar tum ke than la aprang karbiri cho tum la aprang karbiri cho ki cho ke rong parasor la pule he hala so hut pen rong parasor pen ajok ausa bang hini do hala bang so hut rong hangsor aphan karbiri cho aman ke pek tikang cho hut hala bang so hut richo ke bada hut kang thum karne I hala bang so hut rong hangsor phan harpokang pu hala bang so abang fu phan kang thum karni e phan si dola ki kim pon puta pinang sar tum chi thanar ju nong long la sila so puthak bang nali continue nali bang so aso koko la so karbi ron bini po bang ke lai bang ke nili chini ni he di chini bang no nang li yang thon ban se chini chu lo masita me hala hormu pa bona kun bang officer ni tuman char satum aga thana lam he di lake lason alam pu sita me hala su hoda bostu lason do pu bang ni pan ke ne sini don de ya pu hormu ke ta chap charo la pen lasona thai li tung lang thek ponek long lo lapu kapre hormu sami do lang la pen lasona thak lapu sita me lapu bang ke hak ta do tola sili tum pini ladak nilinang ka humri penal tum hanapak lang pon long lo labang ke ladak labang so museum asai hemlong kopi pc aprang prang kheya tum ka sonse pon la pen kirim ki bi hormula dak ppc doma pula bang so nilina paklang pon ason an baili tum thek pon lo la sinang le tum ka dugwe sami nang le tum langji mate lang tung duk ninghang prodang nang le tum ladak nang humri pen nang le tum daki do son nang le tum thek pon long chi la pen ko ppc hormu daki do nang lang ma hala bang so hormu sami nang le tum ladak lang pon pen lason hormu binang lang lapen son hormu ta dolang labang so khai long la so hormu akenang sot hala sot pen kirim ki bi pon hormu dak bi melang pulotang tenang tum sistami ladak isi than pare tekang long ji lapen nang tum ladak pi pis do mas nang tum ki thek tekang long pen chini ji lasi labang so adim lo nang tum nang humri ji pulotang te labang ke adim lake nijang Karbi Anglong hamre narong supi pen lapu porbot arong ke bang towar porbot arong adung het si labang so office mati labang so museum sa hem dolo la sinang litum kadu we same lang ingtung chining tung pulutang te nang litum ladak nang humri lute nang litum thek ponong pola se pini ni nang litum hana pak lang pon ana bang ke pini la pon si ili pajut pon koklo pardon Amria hawar along kedo umpanai arong amikar long kumar phangcho lapen gremika hansepi asopo akibisi karlitang sarkang jang phangcho kisu kacholong lok ajoini apor pe akopen arong kachiboy Amria hawar umpanai arong along inut talented arta ke kom also karlitang sarkang jang kisu kacholong lok pen ajok arong kachiboy Karlitang sarkangjang phangchoki longkumar phangcho lapen gremika hansepi asomar bangkethom angbong pen akibisi abangno Alangli bir he kahache niphai krener ke surihinira krepho aningkan umpanai mondoli along alangli phan baptism piponlu alangli nang theinang dingsi ahem akisar atumpen lopacharli dun aphan Hebron Convent High School diphu along amen thabdonlo alangli hini angdeng an chepa undun si puthot ke thom angdeng ke charli dunji aphan amen thabdun thulo bonsetami alangli a ok aprang kimi midet ajo ke thom angdeng ke charli pajudunun edetlu Karlitang sarkangjang alangli sport anathu aning ke hangpik ajok diphu along Wusu Sports Association along amen chethabdon si labang so Wusu Sports Charlie dun pangcheng dunlu
alangli aning ke hang pik lapen kachipaduk pik ajok all Karbi Anglong Wushu Sports Association along setami gold medal anong e chepalong dunlu lanchota kali alangli Guwahati along setami labangso Wushu Sport along gold medal anong e chepalong dun thulu labangso aphi alangli phan all Karbi Anglong Wushu Sports Association pentami Arunachal anke ponjia phantami amen ingbai ponlu bonta alangli pining suri hinira ingkorapli arkoya chiklopen aok akisu ka cholong lok pen ajok alangli dunun ederlu asar bura atumpen alangli kesu kipa meji aphan Catholic Hospital Dipu an si kelang aphan cheponlu sitami kimi angthek chethek long ledet ajok si puthot Faith Hospital Dimapur an chepon thulu alangli jeklo jontrok an aoga kisu angbong dolu karlitang sarkangjang aoga kisu kibat bompen ajok puthot wosik ni phengkora hini arni dokmoka prayer center along an si kelang dam thuji aphan pon thulu bonta ningduk alam abangke pirthe ki dunangji arni apor choksi wosik ni phengkora troksi arni ada por phai trokra athitem apor malom alangli lamang sopir thepen che uponlo amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News Borpothar Police atumpen kuti troksi ador adrugs keneponlong Vosik ni phengkora trok siarni arnikang sampor phai trok apor malom Borpothar Police atum Kakrajan Naka checkpost along ihum I-20 akar bearing registration number S02 Q3449 Dimapur Lahorijan pen kewang bom ahut Kakrajan Naka checkpost along Kiri Kurukdunsi 1.5 kg adrugs nepon longlo lapen hithia long ador kuti trok si sose pusi raikom sai khia tumpen than pachinipon nonama do an drugs 6.8 etlo lapen kaching nang check abang phu aphan karju pater tok asai dengpon bomlang narcotic aron ateng pen lam hoi pabon ponsi hem kangsam thapon thotlo puta raikom sai khia tumpen than pachini pon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News হয় আজি বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ আজি আত্ৰাজান নাকা পইণ্টত এখন I-20 গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় সাসপেক্টেড কণ্ডিশ্যনত আহিছিলে তাৰ পৰা প্ৰায় 90 চব কেছত আমাৰ সাসপেক্টেড হেৰইন উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ টিমটোত যেটো আমাৰ ৰেগুলাৰ টিমত আছিল আমাৰ গোটেই নাকা পাৰ্টি আছিল তেওঁলোকে এটো প্ৰপাৰলি সাৰ্চ কৰে ইন প্ৰেজেন্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ 90 পেকেট চব কেছত আমাৰ সাসপেক্টেড হেৰইন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় weight হৈছে প্ৰায় 1 কিলো 5 গ্ৰাম বজাৰ মূল্য কিমান হয় ইয়াৰ বজাৰ মূল্য আমাৰ 1 কিলো কিলো যেটো আমাৰ 7 মান কাৰবাৰ আটক কৰিছে এজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছে এতিয়া আমি তদন্ত ক্ষেত্ৰত নামটো ক'ব নোৱাৰি বাকি ইয়াৰ লগত থকা যিখিনি লিংকেজ আছে আমি বিচাৰি পাইছো আমি জনামতে এটা লাহৰিজানৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে গৈ আছিল বাকি আমি ফুল তদন্ত কৰিলে আমি গোটেই কথাখিনি গম পাব